twongeye kubasuhuza nshuti mukurikiye ikiganiro cyo kuri DA Media TV. Uyu ni umwanya tuganira n'abana ndetse n'urubyiruko bagiye batandukanye bitewe n'uturere bagiye baherereyemo. Aha rero uyu munsi twasuye akarere ka Maraba, mu murenge wa Maraba. Turi mu murenge wa Maraba, mu karere ka Huye, umudugudu wa Buremera. Rero uyu ni umwe mu bana tugiye kuganira nabo, batubwire bimwe mu bibazo tugiye kubabaza ndetse n'uburyo batekereza, ndetse tubashe kumenya se abana babayeho bate. Nshuti bakunzi rero, nk'uko musanzwe muzi ibiganiro tugiye dukora bigiye bitandukanye, uyu ni umwanya mukurikira bya biganiro ku bijyanye na DA Media TV. Uyu ni wa mwanya rero tugiye kuganiramo n'urubyiruko. Reka tutangire tubaza uyu mwana turi kureba kuri kamera, tumenye ngo amazina yitwa nde. Witwa nde? Byiringiro Samuel. Wiga mu wa kangahe Samuel? Mu wa kane. Wiga mu wa kane. Wiga ku kihe kigo? Cya Buremera. Ese wumva nukuri uzaba iki? Umuganga. Wumva uzaba umuganga? Reba hano, wumva uzaba umuganga? Okay. None se Samuel, ufite ababyeyi bombi? Wumva se akazi ukunda gukora mu rugo ari akahe? Kuragira. Ukunda kuragira. Ese Samuel, ukunda kuragira inka, intama, ihene, ingurube, iki? Ihene. Ihene? Vuga ureba hano. Ukunda kuragira ihene, zamurijwe cyane, sibyo? Samuel, mu buzima busanzwe ukunda iki? Bishobora kuba ari ibyo kurya, bishobora kuba ari ibyo kunywa, bishobora ku mu buzima busanzwe ukunda iki? Ukunda kwiga. Ni byiza cyane. Samuel, ugeze mu mwaka wa 4 wa primaire, nibyo? Vuga cyane, ndashaka kumva ijwi ryawe. Ugeze mu mwaka wa 4. Igihe kane nga kigizwe n'ingombajwi zingahe? Iyihe n'iyihe? Na na ga. Samuel, wambwira ijambo ririmo igihe kane nga, cyangwa se interuro irimo igihe kane nga? Wayimbwira? Ngari vuga twumve. Ni irihe? Umuganga. Byiza cyane. Samuel, igihe kane nshwa kigizwe n'ingombajwi zingahe? Eshatu. Ingombajwi eshatu. Izihe n'izihe? Na na ca na wa. Very good. Samuel, ndashaka kugira ngo menye